Kairi getekea ubunge Gembe North Julius Taitumu norite thirikari kwejana bia kurebia uteithio kiri antu baria gukurukira Kinyamara gia mpara kagitene gaka na gwetetenteri mweche gishigo kiu kwithiro irumiri bunene ni mpara akienda nandi ntaira guchwirwa thini Jenny Chabari hari na nteto iji na njira endiko oroto yetu muno ndawe tiki kuona twina SACCOS yetu home group muno boda na SACCOS yangekuru pia kuona security yetu ya boda kuimarika na ngoroki akiuragia OCS wamwe na OSPD bathikire watho obura minister wa mantu megio karia bwandene to friend Matiang'i arikiri na kuruta ati bonda ira cionde igwetwe na chingirwa kiri itu obyo polisi chirekerwe nikenda bathina mbere na kuringa biashara achiao akiuga muntu kaya kwithirwa na betetie abateri kwithirwa kiruchiro matagaria wewe ngwatendeti kuthangikia antu obonthe ba biashara chia bonda mantu bonda kankwenda kuwa ofisi ya OCS kana kuna kuromeri ni OSPD Mheshimiwa Matiang'i na aritire onda bikibiki ira cia kamati itare kurari na kiraka down kana ria kubarabwitha cia njirera ya kuona no tuba bakosa ya karikite tukiwa mtu mo bonda kathithia makosa utena ogote makosa kinywa ita kanisa ne muntu na abwitha cia makosa waita chukuru muntu na abwitha cia makosa ko muntu mo bonda akabwithia makosa no chugulikawa no te bonde bangi bathangikwa no ntoro kathangikia bonda umiwaterie ntuko 10 kwa police leo yongwa ikuthangikia family na ikuthukia uchumi wa Kenya Gitani wakuna oritie mutongeri wa Ndiguru Uhuru Kenyatta atigire na kumenya ati guntu kwingi antu batie na bia kura kinya wethirwa mbura nyanjirite kura ntere mwanya iba batiri kwithirwa bakinenkerwa irio obye musanda nikenda bathina mbe na kwiguna bakiya gwetera mbura irekia na kura na abaketha unge bora bwena utata ndene Kenya na sehemu nyingi cia Kenya ni mantu ampara na inkwira thirikari yetu tukufu erere andamukathe president wa Ndiguru Mheshimiwa Ruto not Ruto but Uhuru antiba kwenda bia kuria sana na iwi perenyo muno guntu kwetu katukuromba thirikari sehemu ira ire manji nomberot ya Nyambene na Kinyamairu county bombe kuona bia kuria nikenda kinyabo bombo tetheke itari muno ana betu bari bichi bachukuru nikenda baitha batina thina muno bia kuria kuma Gembe North Betan Class Chabari.